Tabeso, Kanete. I go okay. Thank you, Memo Motsoto. Toto. All right, Toto. Thank you. Honestly, Rasnut Masalan, na Motana introduce Mudimu on. In a ragika, Kireking, Kili MC High, Pivin, there's a masoka, it's the late Pivin. I'm Mutuna introduce Mudim. Kireking like a police to Oyona. In a how got it? Auntie Cheso Honampu Hona Hakinila Chalu Hela Chwa What Mongasbaka Oti Mudimusa Tewile Arskera Sinyana, Quarsa, Salidi Tibiso, Mongasbaka, because I grew Mongasbaka Samono, Utota Macaspi to so something Africa. Aduli agree. Aduli. So something Capillian have Fisha. Rumosebedise, Obanutan Sama. Sefapanine Raubino Busi Filas, emotionally, then Svapan Kibane to what Mudimu Tewile, then Murutu Tabasa Fita la Capelliana, Asa Huile, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lenaga country no the late PV Kili MCI. When I raka 7 Canadi 10 Nicolaka 6. So Naflaka Boma 7:30, can I go to the Boma 8 to Nafla late. So get a big worship at the bow. I mean, giving the chorus, giving the chorus, giving it. Can I go out to Melan can make you worship? You worship, eh? You worship. But to balle, parapele, by Kenemo. I want to feel like you're about Sarah, my God, Dula fat. But about Dula fat. About Botamu Tapela Ulela. Heaven. I put it on. Come, my Agayalu, go, come. Koma ya kaya luko koma. Koma ya kaya luko koma. Wabana, kiba du gido shiparate. Auta tara gido shipar kiba la babun. Ba halale lamban. Kiba ni stia kashamun. Where's the one that? Koma ya kaya luko koma. 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 Bina Joalo Abalata Motena Kula, Scala Muisa can Kawakula. Yana Kula in you. Whether I'm not Sama Joalo. Arme Torata my street, Rita Bina look home. Mufestu Maheta Semana Skanko Tisam. Harka Bina Bona Dula Jean. Bon. Camera kaya. Camera. Kima muta sebetanga di camera. Kima muta sebetanga di camera. Mamela here.
le ka ske la tlontsho tsa re camera dia sokodisa kere ke sentse kene next time le tla harabe ke kapa le tla frug kere ke soka ikena be le lokisa di camera ba etsa bana ba imi kantle tlelile Satan Chincha. Kunala go ka kula. Ka dema bana bosiu. Mabane bosiu. Ho etsahetse. Ne ke kwa ke ba bo motho ke bulela ne ba sekitswa ke le tje. Ne re kopa motho a lukisa mic a rutse mama ore. Ore mama. Ke wa kwa ke ba bo ntate ke bulela ne ba sekitswa ke kula. Bothi wentleng. Mama o rwa kuwe ke batho ba ha bontate a dulang le yena ya ba ha tsoa o seng o sa tsoa a kula. O tsamaya jwang? O tlile le tsamaya jwang ngwana ka? Ha? Kerekenyane ya hao ya pele ka mane o le bontate ba re tlisitse mo ka koloi. Ba le tlise ka koloi. Ka baka la ho kula ha hae. Ntate. Motumaka ke counselor se ke yena a tlo o tlo ema ka speed a ba lokolile le a tsamaya. Le mo lokol. Le tlo tsamaya a go tlwe le reng? Le a tsamaya. Le ba kae? Ba gago. Le batlang ho ya. Ka bo bolai. O dula le ngwana go. O etsa? O dula le ngwana. O dula le ngwana go. O dula le ngwana lona. Le ba buhading ba hae. So le mo kentseng. Go kintse skolpat. Sekolo pata sena. Hono se thola kae. Thuteng tse tshileng. Sentse se ja sire. E maromona tu ba le modimo ya haufinyane le runa wa tseba. Ke a tseba ne le batla ke bine sefela hanti ana ntho mona te jwala ka ba le modimo ya haufinyana ya anduang ya etsollang dintho tse yentsweng le tlo molokolla Re mo lokolotse ntate. ntshang school pata salon Re se ntsha ke se. ka speed Ke kopa o ema ntate. tswang le tlo tsamaya tswang 1 2 3 kuba Ke mo ntate. modimo ka ke a leboga ka peini yena ntshebe o tlola lotho kobea o ntse o dutse setulo kobea kobolo ema ka speed Hayi Nkosi yesizulu o kae moradi wa hae kobea o kobolowe mama kobea o kobolowe ntshebe ha o sa mmamela jwalo kobea o kobolowe kobolowa a kutlwe Ne ke re ka leboa ntate moruti. wa leboa Ntate. paini kae Ha se le ntate mo. o bone batho ba ka ntse ko rapela Ke bona batho ba gago. wa ba tseba Ke ba bo monna. e kae e tobetse nthona e ne dutse kae e ne dutse mo e kae jwang Ha sa le. ba re bana ba o kentse school pata o ile a kula fela ke a o se sa se botsamaya hantle Ba nna ntse ke sa ba etsa next. ba o rwakile maobane Ke sa etsa next. obana nka bo inketse na nka bo sena mathata nna ke na family e tlabe ntse o rwaka ke kgutsana tlo kwana o tloloa ke batlo be right o tloloa oli e gold di nkele re dikgutsana tse tshwanang le rona tje bula molomo 1 2 3 jwalo ne lo etsang toilet Ne kutlo ke ka re ke motho o na ntwe batlang go tswa ka. e kae jwang Ha sa le. Ke ka o ne ke batla ya toilet. jwale ka ntho eno isa Ha iyo ntate.
a baloi ba sele wa utlwa batho ba ne ba etsa ba ne ba batla a foswe ke monyetla wa pholo ba ne ba batla a foswe ke monyetla wa pholo and then okay o dutse ka jwang ema hapela o qetela re practice up etsa ntho no sa kgone ho etsa au siana tsamaya le bana a na tshwere ke maoto tlo kwang o kile tla tshwere ke maoto ai nna PV ile nthusa batsalana that is why nka o phazamisa gore that is why ke le ferekanyang le sa tsebeng gore hantlentle ke moruti kapa jwang a kere le batla baruti ba behave ka tsela engwe batho bana ba batla o le moruti o kenye sharp nose ba tse telele tse fihlang mo tse di-scotch nna ntho tse di a nhlola a ke kgone total and that is why batho ba bang confused o no tshwere ke maoto ntate ne ke tshwere ke maoto for dikgwedi tse etsang ma 3 months or 4 months and then ke be ke tla kerekeng be ke bua hore ke a kula o bon rapella after 2 days ya be ke ikutlwa ntse ke fola ntse ke tla hantle after beke ya be maoto a thotse hobane ha ke ya mosebetsing ke ema o tla hoseng ka 8 to fihlela ka 9 no tjena la nka ema matsatsi a latelanang ha ke sa opelwa niks mara jwale ba o sa hlolo tla kerekeng ha ke re ntate re dula re kena bosonta re thoela se o le ngofo o etsang ya ntate ke nna a phose leng hore ka nako tse ding be ke etsa di-washing mara hona jwale baloi ba tla le tlosa mo le tholang thuso teng wa le mothibela o tla kerekeng wa le mothibela o tla kerekeng wa le mothibela o tla kerekeng o tlo mo thusa mara o re hlotse no hobane ke yona o tlile le ntse le mothibela o tla ka mo kerekeng tlohela hobane ra bona o matla o mo thusa ka ntho nngwe le nngwe re mo tlohetse ra mo tlohela lebaka e ho ra ya mo tlohela ha ne ke le mong fela ha ke sana matla ra mo tlohela yena o ntsa nahana hore o etsa di-washing mara kanti mabaka baloi ba mo duditse hae so ne le mo kentseng maotong ne le mo kentseng ba ne ba ntshella dintho ntate ke batla ho bua le lona a kere ke batla ho bua le wena moloipe o itse lebakae ne le mo tshella eng ne le mo tshella ne kae re tshella jareteng gating ne le dinka kae dintho ha mmaleboa malebang wa kereke ya rona so wa ile mothibela ra ska hlola tla kerekeng ke le botsa la go qetela wa ile mothibela ra ska hlola tla kerekeng o rata monate le jwala ke lona ba mo kentseng ntho ena molokole tswa 1 2 3 khuba amen ha o se bone batho ba ka ntse go rapela o mong fela ntate ke motho mo tsebang o mong o dula kae ke ka strateng sa rona motho eno a re ba o thibela gore o se ka tla kerekeng ya bobedi ba etsa gore o rata monate le jwana wena ntate ke nnete o rata monate le jwana ba nratisa jwala le monate ba ne ke tsamaya kereke haholo mare tsela e leng hore ka nako tse ding ha ke tlameha ho tla ntate yo tla be ke tsoa hantle ke re ke tla kerekeng ha ke tlameha ho tla ha ke sa tlile o le modi kae ke na le 36 ba tseba mona ke lwana le batho ba rata monate le jwala ka age tse kalo ke kopa nke bophelo ba ho serious most ya batho especially Bloemfontein mona ka di age tsa bo 25 re a nwa re tsamaya le bashimane re a dlala and ka nako tseno bone o thole hore o na le opportunity ya ho builda bophelo ba hao o na le opportunity o na le monyetla
o na le monyetla tšhelete e tla easy o bo theosa o nyolosa o dlala o fepa o tšola o etsa re lebetse gore monyetla o na le expiring date opportunity e nngwe le nngwe e tshwana le lucky e nngwe le nngwe e na le expiring date that is why wa na le batho ba tla o jetsa gore ne ke na le lucky ya ntho e itseng mara ke sa e tshwana so most of us satane re etsa jalo re keepa busy ka di-age tse tshwanetse be re builda bophelo ba rona mohlang menyetla e felang ya o etsa dintho ke mohlang o batlang go nka bophelo serious now mohlang o se o batlang go nka bophelo serious gore o builda bophelo menyetla e neng e ka o thusa gore go be easy to build your life e se fetile. God bless you. O tsamaye kereke o motlo thole le monna he mohlomong ke yona ntho e tla etsang o na le monna ausi wa ka ka nnete modimo o entse hantle ke tswa fa o hlalosa o ya pele o hauhetswe ke Jehova tshwantse o nyalwa ausi wa ka nnete o hauhetswe nna ke moruti a bonang ga motho a hauhetswe le tla njatša fela ntho e ke rata le qeta o njatša ga le fitlha legodimo o tlabe re fotse kao fela le lona ba ne ba njatša tlabe le jatšhua re jatšhuang kao fela go na le ntho e entseng radio ke kopa o tle kwana I respect you come here ke o hlompha o lokile ja o lokile maoto o lokile ga ke kgone go ema ga o kgone o ema ee this lady ke yana le radio ana fana ka testimony o se ke mo respectela ntho e one ha introduce radio a hlalosa mabitso a kaofela a hlalosa mabitso a hae kaofela hore yana ke mang re thusitse bo mme le bontate ke thusitse batho ba bangata mo ba bangata ba bang ire ha re tlo ba founela o seng radio ba tima di phone but this one ebile o ile radio ngara ke ba tlo fana ka testimony ka phone ke ya radio fane ka testimony very powerful in this lady so why le mo fa se maoto jwa a ke go re tlose yeah o re tlose fela o ba hlotse Tlose. o le hlotse so why le mo fa sa maoto ka ra kereke a re mo fa se ga tseba motho o na re se tlelo ga moisa next ne le bakae ne re le bangata haholo ke yona na bua o seng radio gore ba destroyile bophelo ba ona na le o tšhintšhile dikoloi tse 46 mara o na le koloi yo 49 le ya molokolla forever kgale re mo lokolosa re se tlelo ga mothola motho le destroyile bophelo ba hae o tla dithola gape o na le bokgoni motho o tla ithola hape o na le bokgoni ee sentse di le teng tla bekeng yana re mo lekile kaofela o re tlose le tšhelete e entseng kaofela e go yena a re sa mothola a re sa ga na le nkile bo bokae ho yena a ke gane re nkile over 1 million eo ya gae eo a sa bone o etsang ka yona ga nwe jwala ga tsubi o rata le kereke o kile a bona ka mosadi a go tloga kereke le re mo thiba gore a se ka dikereke a se ka thusa le batho mara re sa tlhola ga maisa next ke la hlola le mo atumela 1 le ka letsatsi le 1 le mametse 1 2 3 Jesus name ntshebe bula maga no sa kgone o ema ee ntate moruti ema ka maoto a re ema Thank you, Holy Spirit. tlo nkoqea ha o swaka tlo tell me wena sebete se se kana sa o testify o senkile kae ntate moruti ke 45 years kgale ke tsamaya bathong kgale ke di bona o no sa tlo kgonala ke thule I'm not even ashamed to bolela lebitso la ka thuso e ke e thotse mo ha ona mo nkineng ke a e thola le sentse ke utlwa fela gore ke a tsamaya mare ke ne ke ikutlwa gore ke tlhokaetse ntse ke tsamaya o ne ikutlwa gore
ke ne ke ikutlwa gore ke tlhokaetse ntse ke tsamaya ne ke bona ke a tsamaya ka tsamaya mare ke a ikutlwa ke a kula mara ga o na le motho ke kgonang mo tlhalosetsa ntho e nqetang ka yona ga o no hlalosa radiong o re no sa mpatle ka pelo ya go kaofela ke nnete ntate November ke sa o tsebe le o tseba o no sa mpatle o sa ntsebe le o se wa no wa tseba wa tseba rona sa mpatle ke head leader ya ka mo businessing. ke And head then, leader ya motho business wa ka under yena ke yena nkentseng businessing. So every time ne tla re handlisetsa di ntho tse re di rekisang. di bua ke Handset- makete wena Ke Makete. market e tla re handlisetsa di perfume. kapa o rekisa ntho matekwane Aha. tswala gore ntho tse o di rekisa o sa di E tla re hlalose handlisetsa di perfume. Ebe ore jo wena today next ba tlo phone ma go phone ka gola botsa November. Ha ona mohlana re ntate November. Ona re November no ha wa ba file dintho. Ke re no tsebe mabane ke be ke tswa ho yena. Ha ke na le confidence ya tlo rekisa so ke be ke tswa ho yena. Buti ya hae ene dula ona etsa over a million. I'm a witness of everything. Ho seng ha ke mo over mamela a million a million. rand Kara blue phone kara inyuka she was the leader, a head of everything. ga o se o ne etsa more than a million bua nnete ke nnete ntate November o ka nna sheba le bank statement ya ka ya correspond o ne etsa Nna ke bone bank statement ka Friday ha tlile ka ke re ke kopa ntho e o e buang ya million a ke e utlwisitse. Then we had to go through bank statement ya gagwe ntate Moruti o bua nnete. Ke ne ke mmotsa ke re tšhelete e kana e kene ka April ka May ho Bo bokena bokae? e ka ka April o ne kene 89,000 e tlase eo ha e nyane Yani eo. on the demo. enyane gagolo o ne etsa bokae ntate Moruti a ke reka stoko sa 100,000 wa tseba nkile ke a o ne o reka bostoko sa bokae ke normal for 100,000 te float ha Ibile ine banyane but nna ntho ke tsebang ka Usposia ona le consistency 10% teng. utlwa Ka yona 10%. It's just that phone ya ka itimene ke tlo le bontsha di message tsa ka le ena. And ke qetetse ho bua le ena gale ne ke sa mo fumane se re sa kopana ke se bone ho etsala. a rona sa batla o mo jwetsa ka nna Every time la ke re ntate Moruti a ho ka in November wa a go mare this very something very powerful about November but ha ke mo rate. Just like that. posi ke posi November ke poshi ke utlwa gothe o no ya bo oversea ya kae bokae ntate November kae ke tswa Hong Kong Hong Kong 14 hours flight ka baka la business eo I was the top ntate November bophelo ba senyea everything motho a tshwarang di-million tsa fela ntate November mara ntho e ne nthusa fela ke gore bošome bona even le today bana ba se kgone ho ntshwara ke bona bile ba mpulela le tsela ya gore ntate Modimo a be le tsela o bua le nna ke tle ke mona bona bona bo etsa ke re ke bona bile ba nketsetsa le tsela ya gore ntate Modimo a bue le nna direct a ntlise monana ke tlisitswe ke ntate Modimo mona moneelo wa ka o ne mo thothometsa pelo ntate Modimo gore o re ha o le thabeng o le tseleng gore wa ba le voice re o nrapelle o boetsa e ne se le voice e ne le instruction e ne se gentlele go rapella November then ha maoto a kana lo kile jwalo ka lokile no wa ba le ntho e re nrapella November and then e ne le voice re rapella November e ne le bohale e ne le instruction go rapella November ke ra ke tlo rapella November nna ke sa mmatle tjena ka maoto a ka loka de wa na lokile ka teng ha qeta go rapella ka lokolo ha Wa o mo botsa cause ke feel a ba limited ntate Moruti ke re ne le Friday ka di 31 tsa July e ne le Friday then ke be ke thola voice reng ke rapella November ke be ke re a ke tlo rapella November nna ke le manganga so maoto a ka ka loka ana lokile ana shule bohazo ne ke sa kgona lo starta koloi then a qeta ho rapella ka loka same time ke ne ke utlwa ne ke sa kgona lo tshwara le phone ke sa kgona ho etsa then the only thing that I could do ne le ho rapella then a ko rapella ke qeta hore amene fela ka maoto a lokolo
ntate November a ke rapela ke itse ntate Modimo ke kopa o atise naya ntate November ke kopa o mo thuse hore mo e ka bang a na le lera teng a lera le bang le tla mo fifatsa mahlo o mo tlose lona ke kopa hore what you have started bophelong ba hae assignment mo fileng yona o mo thusa ba in alignment with his wills and your purposes for your life then a ke qeta mo ke be ke re ntate Modimo ke kopa hore ntate November hohle mo yang teng wera wa driver kapa wa fofa kapa o tsamaya ka bike ke kopa o mo rapelle o mo hlonolofatse le mo e ka bang wa sitwa teng ngwana o mo tshwarela ke be ke re o mo thuse ka dinako tsohle a be le ditholwana tsa moya di le 9 which is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Ka ke ba right mara ke re ntse ke na le manganga be ke starta koloi ke re ke tsamaise di-15 tsaka then ka ka gona le motho wa kgannang koloi ya re kopo ya Naval Hill ke bona ka ga o nkutlo modumo fatshe ke be ke ya Naval Hill like na ke fihla ka ke ba relieved because koloi tse pedi ba di khutlisa ke past 6 ya ke in the evening ka ba khutlisa koloi tse pedi di jeka Thuseng ke mametse radio as ke kgola na sa itlhalositse le bitso ke mang ke re no man Lesedi this lady a bua mona ke Osposhi ha ntsa bua ke re everything Osposhi a buang she's a living testimony and if o fihletse boemo ba wa rapela le nna self na tla ditsa ho itse ko rapela and jetse ntsha 10% that time go next 6 and ke qale ntsha 10% last time on go ruta ka 10% and then e butsi ka gone ke na le like 28,000 mara ha ke sebena engwe kae ha ke tse so 10% e bohlokwa so much undula ana a re na o kreile 300 rand o ntsha 30 rand a ngole fatshe go ke bokae o tlo o fa statement se o ka it's just that phone wa ka e tile ke tlo le bontsha bopaki ka Osposhi o tsebe ne ke itse ba kenye di-sponge mone that is why re sokolang ka di-mike ntho e nqetang ka yona ore ha o fihla mona ha ne ke rapella mme yane ana foufetse o no le teng ke ne ke le teng ke mmone le go foufetse ona na tsa dula hole le nna ona dusimane nna ne ke dusimane o mmone ore o foufetse ke mmone la mopola mmeo la mopola batswana ko tla o thoa bona a ke re ke ile ka mo fa metsi a men letswai be ke ra lo steamer 7 yes ntate Moruti wa bona mmeo and then because kana kwa fofetse ba ile ba tlameha ba mokhate mosebetsing ka di 1 tsa September tla ba theohela re ka bua le e re fela ke mo mo etsa we okay and then o no le teng ka rapella o se o le teng ha tlo ya o siena ke ena ile a etsa go ke bona gore like yo ntwe e serious ya ke re tle re le babedi ha ke mo tsebang ba ke tsebe le lebitso la hae le no ke yona no bua kana radio ha ke mo tsebe le lebitso la hae le no ona dutse mo so ne re le baeti re le bararo then ha tla mo ntse mo deliver ka maoto wa ka ke ne ke thuthumela ke di bona ha ke tsebe le motho ka kerekeng then ka ke dutse mo ha tla file ke mmotsa gore o si o go etsa etse mo a fitla mplela ha ke re ke etso ka jala tsa o go botsa what the purpose of botsa ne le ke ho bona o sa disbelieve eo ke re ke batla o mutle ke be ke mo nka ke mo fa lift ya re tswa kerekeng ke mo isa mo a dulang teng ke batla o bona o dula ka ile hore ka ke le speechless be fitla ke tlatsa ke fitla hae ne ke sa kgolo ka ile hona jwanong ke lobokana le ho feta ke fitla hae ke jalo botsa ho mo botsa o batla o tla re ke fake kapa ke nnete ne ntse ke e bona a se yone mara motho ntse sa kgole ke re maka that's why ne ke re ke ne ke ile ka tlameha gore ke fase lebanta la ka la kelello cause ntho tse ke di bonang di etsale ke re movie that is why TikTok batho ba sa di dumele wa bona mme yana o na kula ke kena mona ke ne ke maketse okay ira ema okay sheba mme yana is up no le a pula una dutse jwa le ana na sa khona tsa mebile ba re ba motlise ka koloi but ha o shebile ho nkukile less than 5 minutes be ke mo rapela and the spirit be di bua ba re ba mo ketse school part now when we shebile ntho o dutse mo ntshebeng ene le tlo kwata ha o tsamaya kere ke a Roma ha o tlo di dumela dintho tse tsanang ha o tsamaya kere ke a Fora Wesele church le ntshebe o ka tabatabanya mahlo bo church and I'm going to tell you why faith mission Assemblies of God
African gospel. Le tse ding tsa dipholoso tsa bo Holy Fire of the Under Republic of Democratic of the Holy Land of International. Le moruti wa teng a sena passport. Mara ke international. Auswaka when o tsamaya kerekeng tseo a kry deliverance a iyo mo. Deliverance ke ntho e qetang ho etsa ka mme. Ke mo file deliverance, the spirit tsa bua ka ho yena. Then when o tsamaya kereke tse jwalo, you will never know I will tell dumela deliverance. Ore Ote Hello, ma'am. Hello. le ka mme wa ka Re teng le kae ntate? o bua le moruti November. Okay, Disebo. Ke mang? Disebo. Disebo ko wena o no tlile mona o le sefofu sa Jericho. Eh. Ntate. Disebo go tla o thiwa thewela ka di-one. Ka di-one ntate wena. O thewela o ntse o bona kapa o sa bone? Ke bona ntate. Aye! Sapamato! Wa nkutlwa? Ao Disebo kana o dula kae? Ntate. O dula kae? Ke dula Transgate. Transberg eh? O no tliswe ke mammo. Ne ke tlile le mme wa ka. O no tlile le mme wa hao. Ho etsahetse gore o foufale. Ne ke motho ya divorce-ana ke. O processing ya divorce. Ke mo processing ya divorce. So after ke kentse divorce wa selemo se fetileng. Ha di movie ha di etse next. This year ke na le 3 months ne ke sa bone. O na 3 months o sa bone. Phone ya ka ka bona mo. Askis? Ke bule wena mama. Okay. Okay, o na le 3 months o sa bone and then what happened? Ke life. Be ke bona ba khole bless. And then o no sa bone for 3 months and then Khole bless ya ke. Bona bosweu fela. Ke bona bosweu. o bona bosweu fela. Fela le lefatshe la modimo mobu wa teng o lo bosweu. O le mo fatshe o no le bosweu. Ke sa bone ke le toilet ke sa bone le ke tsela eng. Wa bona le rata tse. O bua le mama. Hona le motho, hona le radio pela o ka pa king. Ha ona ready. Oh, o nona le 3 months o sa bone jwale ke a utlwa. And then ho bona bosweu fela ke a o etsalang. And then ke ma ya utlise mo. Ke mme wa hao. Mme wa ka a ba decide gore o tlo ntlisa mo wena mo moruti November. Then I ke fika moruti a ba nthapella ke re. A ntshela le a ke tsebe le mtshiko le. Ha o tsebe ke eng? A ke tsebe ntho no ntshela ka yona ke eng. Oh ke kopa ke tla bua le wena hantle hle moratuwa wa ka. Phone ke tla bua le wena hantle hle ke kopa ke utlwele because phone ena ya re sokodisa. Okay ntate. Thank you mama. A ke phone tsena tse tswang le di microwave. Then re leba modimo. Ke leba modimo ka wena uswaka. Thank you so much. Ne ke re ke a hlalosa hore motho ka se dumele ha baloi ba re mo kentse school pata. And then o shebile one ho tlo tla taba hore school pata se kena jwang. School pata ke la se batho twice ke yona. Ke crocodile of the Okay. Yona ntho motho ka se dumele hore baloi ba kenya motho dintho tse tshwanang le tso di school pata. Then that is why batho ba sa tlo mo believe because dintho tsena they are too spiritual. And dintho tsena di etswa spiritually but they end up at the manifesta physically.
Le a hopola nkile ka le ruta ka mafatshe a mabedi. Ke yona o fodile ne. Dia bulela Sithando sa Modimo bless. Thank you so much wena Portia. Modimo bless o utlwa. Thank you Muskata bona. And then wena ono tibe kuwe mosebetsi. Ntate Moruti November. Niki bala bang retrench ntate Moruti November ka di 24 tsa July. And then ba re ke sebetse until di 1 tsa August. And then ka di 1 tsa August ya ba ke dula hae. Ke batla utlwa hore o tle mo ho etsa etseng. Wena no sa batlo. Next about le hotla ntate Moruti ne ke sena le hotla. O no sena le hotla. Ke bua nnete. Jalo ke tswetse mo etsa etseng. Ke yona instruction e ke e thotseng eo ya hore ya kerekeng ya ntate November o na le specific motho a re Zenzile Andries November tsamayo ye Victoria's Faith Ministries o lo tithe teng o lo pleasure teng o ise di offering teng o ikise. So wena ba thola refreshment And then ntate Moruti ya ba ke dutse hae ya ntse ke dutse hae e be le hore hona le ntho molaetsa o tlang hona o re nene ya kerekeng ya Moruti November. Ke re jo ho hole mo kerekeng ya Moruti November. Ntate Moruti November ya ba ke re ya ho hole nna ke no khona ho ya molaetsa ona mohlomong o ntletse e le manta ntate Moruti November ya ba beke kaofela o ntse re fela 100 November ke le boki bua le ditšhomi tsa ke re man o na le lentswe le tlang hona le re santse ke kerekeng ya Moruti November ka Sonta and na hai khona ha ke batlo o ya mo kerekeng ya Moruti November nkile ka tla ntate Moruti November ka kerekeng ya hao santse o kenela ka skamane ntate ya ba ke bona ntate Moruti the once hamadi mona ka teng ka gane ke qetela nna o tla monana ya ba nne le Sonta sa ka sa o qetela. Jwale ya khutla hape nthwane hore ya kerekeng ya Moruti November ka re ha ke sana chance ke hlapile fela ntate Moruti ya ba ke apara misisi ya ka ke tla kerekeng ha ke sa sebetsa ka nako eo ntate Moruti November re retrenchile ka di 1 ne ke qetela tsa August ya ba ke dutse he stulo mo ntate Moruti ka nako ya deliverance he o rapella batho ya ba le nna wa mfihlela wa nrapella ntate Moruti ke la ba le letswalo ntate Moruti November hore na ho tlo etsalang ka nna ntate Moruti bane ke bone ka nete the way o ha o rapella batho ka teng batho ba madimona a tswa ho bona nna ka ipotsa hore e le hore ke tlo bua eng e leng hore ka o sane ke tlo iswabela ntate Moruti ke hantle ke tlile beke ka pelo he fitileng and then ha itse ha o ngapella tabeng ya ntate Moruti ya company ya security ke butse company ya security ya ntate Moruti so ntse re sukudisa ke sira license ya rona ya company it's been 2 years re sukudisa ke sira license ya rona ya company ntate Moruti re potile hohle re ile hohle batlile dithuso ka re sa fumane thuso at all. And then ya ba ganya hama le team ya ka he crew ya ka be renya hama re potile re batlile thuso but then ha re fumane thuso ha ona mo ka ba ntho re ka ba ga yetsa ke mo ile hore message o la fihla ho nna hore nene ntate Moruti e so kopana le taba ya di retrenchment hore nene ke tlamile ke tle mona ntate Moruti November ya ba ke atla he ntate Moruti fihla ke dula stulomane na kwa deliverance ha fihla o re rapella he ntate Moruti ha o qeta o rapella ntate Moruti ya banyane ke ngapeletse le Sonta manta ntate Moruti ka tsamaka ya ke lo batla thuso ke lo utlwisisa hantle hore ke eng e stakisitseng hore se ka ra fumana sira license ya rona re kgone ho sebetsa ha ke fihla ntate Moruti ha o fihla sira department ntate Moruti ba tseba batho ba ileng re nene ba ke ma security ba tseba ha o fihla sira department o tshwantse o be le appointment date ha o tlo kena without appointment date so ila ha ke fihlile fela ka re nene ka bua le security se thowetse mo ka re nene ke tlo kopa thuso bakeng sa 1 2 3 la nsheba fela re ngodisa mo kena mona kena ka morenyane kena roomong yena ke a kena ntate Moruti ya ba ntho sa ka di a loka ntate Moruti I speak right now re tlo fumana sira license ya rona Kosesona ai taba ya
ba taba ya last week ntate Moruti ha ke tlile sonta mona ka nako ka deliverance ya ba ke dutse mo he ke re hai nna ka bane se ho so etsaitse mohlolo bophelong ba ka ke nahana hore ke sharp ka sena ke sharp ka nako ane ntate Moruti o rapella batho nna ke dutse mane he o botla ho nna ntate Moruti o mpeya letsoho ha o qeta mpeya letsoho bo ho di ashara o kopa ba ntlose mo ba ntlise mo yaba wa nsheba o re ho nna wa sebetsa ke re ha ntate Moruti ha ke sebetse ba nretrenchile mosebetsing o re ke nako ka o dutse hae ke re ke na le kgwedi ke dutse hae o bo re o batla o thowela ke re e ya ntate Moruti o bo re neneng ke re hosane ntate Moruti ha kana kwa ne kelelo ya khutla ke re hosane ena ke na uniform ke testa ntate Moruti November ga sana taba ke se ke shintsha se ke ntate Moruti bekeng yona yena ke nana go fana go nya ne ga no ke re bekeng yona yena ke tla ba sharp ntate Moruti a ngapella he wa mpela letso wa ngapella ntate Moruti o ngapelletse e le sonta manta it was holiday nele holiday ka manta la bobedi ka 9 o'clock ntate Moruti ka past 9 ke fumana call from office ya rona ba re monga rona o kopa o tle kwano ka labone Kutla ho thwa o tswa setlolo sa se tswa o sheba clot yane ke yana neng o the o na le clot ke le bohla ka bopaki ba hao le tseba o bua le yang khaza lona ai lona tshwantse le ngodise ka hodimo listing ya kereke utlwa le maphutho a ka maholo le ngodise ka hodimo wa utlwa top kutla o the setlolo sa ke saneng ana le di clot kae ke le lo hlohong ntate Moruti ai swa di scanning scanning sa o qetela ha fihla ka la bobedi le mo polana na le lethupa ka morao o no le teng la ke mo rapella ha fihla scanning mono ke o thwa ha sana letho na ona tletsa mo ka nnete ba kana ona tletsa motho eo ntate Moruti ha o qeta mo rapella ka la bone ke ha motho a phone a bolela hore a re tono tsa di bohloko batho bana ba mo kentse lethupa ka morao lethupa leno le tswile ho bona ha hoseng motho wa phone hape re man ke ditono tsa ka di ke tsebo o bua ka ditono gore ditono tsa ra utlwa hlena ke Hanti hi Jesu hona bona hage nela Hanti Jesu Jesu, ona bona, akele, anti Jesu, anti Jesu, ona I can hear
Se re tshenyeditse modula stulong ka nke le fe tibana tse pedi fela be le tsamaya di ngata mare ka nke le jwa ntshebe mamele bazalwa. Do you know that ntate Modimo operator so? Uyazi ukuthi uNkulunkulu usebenza ngalendlela. Usheba umuntu. Ujonga umuntu le bothata bae. ne problem okanye ingxaki anayo. Ebile wona lo batla motho. And then it will be when he's going to be in search of a person. Repeat. I repeat ntate Moruti. Anze ke tla Shepherd Pebane. When I was coming, Shepherd Pebane, Go tla ntho why Bible buka ya Luke chapter 6 verse 37 irliskela ahlola. kuza iverse kaLuke apho uNkulunkulu athi do not judge. Number 2. Eyesibili, Ibirliskela tswa batho ba bang. and it says do not condemn Okay. other people. Irliskela ahlola so that Modimo ska la ahlola. It says you should not judge other people so that God does not judge you in Number return. 2. Eyesibili, Irliskela tswa batho ba bang isirilo lona ntate Modimo a lotso. it says do not condemn other people so that God cannot condemn you. Now, one of the things ke ithutileng yona. Enye yezinto endisifundise Thank you yona manaka. Ntshebe nhle bazalwane. dijongeni One of the bazalwane. things re shapang. Enye yento esibethayo yile, Modimo re mo treata jwalo ka mojolo. we treat God like a dating Ba thing. tla ba tabanya mahlo jwale. Nyolang dihlo le ntshebe. O bona ntho e re sokodisang pe bana re be tsatsing lena re so thole batho ntse re sokola. A o dula fatshe yona o nyetse. O so eme pele ya ka e ya ntate mo thola. Tlo go jwetsa. Let me tell you. 1. Yapi, Re created batho ba rona. we have created our ideal Bao re ba partners batlang. that we want. Ra ba batla. We want them. Re batla batho ba ka ra dikelelo tsa rona. We want ideal partners that are there in our minds. Ke tsa sense ba Mike ya ka Am nya. I making sense? Now, Go, okay. le ha ho tla yo Modimo o kgethetseng yena. Even this one that God chose for you, when he or she comes, Ha sa tle
ka image ya motho ya yo nang le yena ka ra kelello ho wena o mo nka ise yena. If he or she does not come with that image that you have created for yourself, you have the intuition that that particular person is not the right one. Le batla bana ba thole na wholesome. Some of you here, you want a man that is tall, dark, and handsome. How tla shorto darker ase. When there is a short person, dark-skinned, coming to you, proposing to you, you think that asinguye. Until today. Until namhlanje, we cannot find women or men. I wanted to say that I'm epitome to that statement, but unfunu kuluma. The problem ke ena he. Ingxaki hile ke. Even to God, we operate in that manner. We have ideal people. You have this intuition that you listen to a specific pastor. November childish ma. November ke morato childish. This little boy. The painful part. I understand. Why he is saying that? There's a possibility that Satan has blinded November. You didn't know or the same November that November that you dislike the same person that God called for you. And the reason why and the reason why you went to specific churches in your mind, you were going to those churches because you have the ideal pastor in your mind. That is why the Bible says it's dangerous to look at the figure of people, very dangerous, or the physique of a person. Moses no mosadi wa hae ba utla ba sa understand mara modimo why Moses a nyetse mosadi a tshwetsa tate modimo re ke le utlile ke yana ka tenteng tlo kwa le ke tlo bua le lona are Moses ke a mo tseba ene ke mo kgethile ke mo bitsa ntsa le jwalo. That is why ke bua pela tate modimo le pela morena Jesu le pela mo yohalang a kena motho eo ke mo underestimate. And that is why ke le motho wa batho. Ke batho fela ba na le bothata ka nna ke na bothata ka bona. Because now here's the thing bazalwane. Nansi into bazalwane. Modimo etsa sona. uNkulunkulu wenza kanje. O sheba bothata ba hao. He looks at your problem kapa shebe situation sa hao. or looks at your situation, and that will be where he will go out a relevant person for a relevant situation. Ayofuna umntu okhethekileyo for lento udlula kuyo. Let me make an example. When we read Exodus chapter 3, when you study the book of Exodus chapter 3, verse number 7, God says to Moses, God goes to Moses. When he gets to Moses, he says, I'm from Egypt. I'm from Egypt. I have watched the Israelites. And he says that I saw their misery and their suffering. Meaning God saw the situation of the Israelites and the misery that they were at.
That's when he went in search for a person. Atlandi Moses. Waza no Moses. Are Moses. What to go Ke Moses? kopa lo thusa batho bana ba ne sentse ke bone maemo a bona. I saw their situation, but I want you, Moses, to aid Ke kopa le them. mamele ntwana, this is very powerful. Masithethe ngale nto Because inamandla. number one, Yapi. he saw the situation of Ubone boemo sabana ba Israel. of the Israelites, A tseba mofuta wa motho and he knew the ya kind of a relevant person for setšhaba sa Israel. that is right and relevant for the Israelites. Am I talking to somebody? Dithetha nomuntu. Now here's the problem. Nathi When ngxaki. you check life ya Moses, How sheba bophelo ba Moses, Mose. go ya ka batho, According to e ne people, se motho ya right. it was not a O relevant sa person. tsebe ho bua, Ebengazuthetha. a sa tsebe ho e le lehweleya, I was stuttering. a na le bothata ba hore o na ile a bolaya motho e He Gepeta. had a problem that he assassinated The somebody problem in ke Egypt. ena he. Nathi When ngxaki. Modimo When a God sheba setšhaba sa Israel looked at the le Israelites situation seo ba leng ka hara sona, and the situation that they were in, a bona motho e mong ntle le Moses. kangabona omunye umuntu apart from Moses enkosi rethebo shate. Hayi. Se ke ka e rera ebile ke bue. Ngicela ndingayishumayeli into iyithethe ke le. That is why Kungoko ke. a re Moshe se ke bone situation sa bona. He says, Moses, I saw the situation of the Now Israelites. Moses did not qualify to be a pastor Ha ka qualify hore e ka ba and to moruti. lead Lo etela pele. for ditšhaba tse ding. For certain But for the nations. Israel was the right person. But for the Israelites, bengumuntu okhethekileyo. Ke tsebe ke bua le mang. Andazi nikhuluma That is why nabani. Kungoko. sometimes Ngamanye amaxesha when batho ba criticize, when people I criticize, don't blame them. ha ke ba blame. When motho a mpona ke le something else, When a person I sees can me as blame something him else, I do not blame because him the or her. problem is Ngokuba ingxaki there's yile. a possibility Hona le ya hore kgoneho I'm not called for that person, hore a ka but biletswa I'm motho. called for you. Empa ke bileditswe Am I wena. talking to somebody? Dithetha lo Because motho. Moses Moshe was not called o na sa for biletswa ditšhaba tse ding, for other but he was nations. called for Israel. Empa o ile a biletswa for Here is the the problem. Israelites. Le nkutlwe. Lindive. Nindive. Ke kopa le nkutlwe. Kanye nawe Nkosi yami Kanye nawe Nkosi yami Hangihambi mina yoke Kanye nawe Nkosi yami Kanye nawe Nkosi yami Kanye nawe Nkosi yami Yami yoke Kanye nawe Nkosi yami. Why babang baluna le fosana le mohlolo? Why some of you miss your miracle? Mosebetsi In a workplace, ba bua bayathetha, November this, uNovember unje. November. And because batho ba sa re tsebeng ba re tseba ho feta lona le re tsebang. People that do not know You us, might they be- know us more than you. Kopa o iphete. Who know Ba sa us? re tsebeng. Ha ba bua ka rona ba re bua ekare ba re tseba ho feta lona. Ndikano iphinda abantu abangasaziyo bayenza ngathi basazi kuri motho a ka bua ntho tse o reng ha o qeta o tlwapela bo utlwa o so nna le dipotso hore ebe November ntho ba e bua mare he kuri o utlwa hore so na le he kuri ha o fihla o dula mona ha o ntsheba hore nthane ba buile mosebetsing e be re zwing e be fihla ere o bo mo sheba hore and how could
ratile go ba le dinthonyana tse element dinthonyana tse itseng tse associateang le nthwane yo o ijwetswe mang o bo re sefapano nngwe la o ka batho mosebetsing taxi ba kalamang taxi busing everywhere ba ka o etsa force ke mohlolo wa hao a le nkutlwe ba sona ke tlo kwala le a le nkutlwe ba ka etsa re force ke mohlolo wa o na le ntho e nkileng ka ene ke ne ke rata go qoqela ke re ke ya ka yona monna ya fetotseng bophelo ba ka because bophelo ba motho bo fetole ke modimo. The only thing you that modimo a etsang a signa motho for wena that is what go bua ka Moses modimo a signa batho ona le batho a mo etsetsang dintho ke tsama ngile ka skoka sto sena la seba ke skopile haholo ke tsama ke kopana le the late PV ke futsanile ke dula ke tsama ke re ke ntate moruti slingile ke futsanile ere ke kopana le yana ka tsela ya mohlolo ke lo itherela fela lefung ha qeta o rera lefu ke ne ke rera mantala ba ile ba la bone la bohlano ke rera ka tibelong ke bona ona le dikoloi di base ntho di caravan tse ngata lefung leo then sonta Saturday qeta o rera la bohlano qeta o rera ha qeta o rera la bohlano ya o tenere go pa ka sonta o tlo ba MC ka Saturday ka lefu ka letsatsi la lefu ke o tlo ba MC ka pele ke re ntlela hampe ke batla o re rantle nna because le ka se re se arabeke ditibelong ha o kopane matšhaba o kopane matšhaba be le tlonketsa MC e be a le mpone ke ra le mpone ma ke teneile a o swaka wa bona nthono no teneile no fihla mo ne ke teneile yo ke fihla ke tshwara bo MC ke tshwara bo MC ke bina ke rera ke tsamaisa program ke teneile hore hona le baruti ba lutsi mona ba babedi ha ke ba tsebe ke rara ke bina e seng rera ke a MC ke a bina ke MC ha re le mabitleng a mpitsa re o mamonna ke re ke November ke moruti November a re nna ke PV it's our PV ke ne ke mo utlwela ke re PV ka re ona tsamaya le nna tlo kuma tlo tamache a re ke PV it's our ke PV ona rona se motho tse it's our ke PV ka kena ka tla salo ha fila